Tua digin. Well, lumalab, tua tamlel, stilipan. Fusrfusryak. Oana. Well, pansin Kaya katki first na mo. may tigin Kat First kulo na may- malap. Ngan wi komin kaksikin kat. Wi matlas kusay. Lumalab, Kat kaya ispepe na yung pain. Nakiwalas kusay ke pelching. Kat kulo malap. Well, first na Kos liye. Nga tigin pange kat tagay rala proy pe. Inikesh la insiasr ke wakatin tago. Inte kat pa sramsram. Inte kat pa sramsrak. Inte kat pa sramsram. Engan kat point kat. In fact, like Jesus Christ, magain relationship sipang. Nagaralde true malap matlas kusay kay kek na nashes katin taga wiko was pen ako line long. May taga ke gospel lal Luke saptalong lakos. Kat sumars ke sapta na shafta sila Luke. Ngayon siya na kaya ka dakes makinyagad ma slight magatigiya ke mantia. Fat mo enduring beliefs of the church. Bangis fel lap siya makumelong ke December, January, February. Lalal fungi ko lan church. Enduring beliefs of the church. Nakadita kat show ke mande ma unit tolu bangan wana kota na kay wars unit tolu kat tala lars laisin singal tolu na phone. Kan may shenri singal tolu. Shenri siya met ke kota siya pakatas kang. Na unit siya met abang our God and Holy Scripture. God lars mas na matal. Bangan unit siya meta. La laisin ako kat sramsram kaya laisin siya meta patagang Castlan God, God's words. Castlan God, God's words. Sramsram kun katlikiya ba mo marich luo pa ito kaya malipit siya. Masimetan pa siyam singalya. Fosit kos na kasingal tolu na siya ito kaya New Testament. Luto mo de sapta tolu fos singal ako singal megos. Naka sramsram kun pa key text ke wiksinga. Taka ke luoto mo de tolu fos singalon kos singalit kos. Fos singalon kos singalit kos akalam yang. Kaya payapal mata natin sa akalam niyo mo. Payapal nakaiwa. Ita ka ke ngonman God. E ashubayin luti. Inkai. Inakswasye. Ay aketeya suwaswas. Nasin mait. Tamit lalal fungi insuwas na. E ako la fall na kaya mawon na kayo. Pangan kita si mauskata. Na vingo mo sila na ngon pa si Kahs. Sumusyak le Genesis na kaya Revelation ngon man God. Papoy met na kayo wangan. Ash met samasla ang ngaul. Orders 40 orders in Maston yetaw sin siya na kaya yetaw sin siya lamfuko if ingat di Genesis na kaya Revelation 1445 PC na kaya 90 AD. Ash in Maston yetaw sin siya na kaya yetaw sin siya lamfuko met ang ngaul kadal maginin samasla. Kastlal. Genesis and Revelation, inspired by God the Holy Spirit. Na kaya nga tagalong tana, main sang ditikat. Kadel council ikat pel na kawat taga di me kariti kastlal. Main sang kaikat, insang akswasikat. And aketeya masimusla. Pange makaslan God ako kinagaya. Na ifin pa ikat ito na pala siya ka ata,
kain may pa te kain o Genesis ni ke Revelation mo kain bakit sukat na paila siya kata meke na lala siya kata meke na lala now passage lu maka tram kun mai to get me belutut nga na pa siyam singal ya fosit kos na singal tolu na lu to mo de tolu fo singal agos singal mer to na aketeya iplalaplu aketeya iplalaplu si fahk mo sang yun kat me gifts from God sangan pa kas mo lan kas lan God masyak lo ang sibelan gifts ngan me sibelan kas lan God passage lu ka ngan if kom from the greedy tago ako na nagasyan real yalle usipen na katlita na ikekla wike ke lu to ko siya saptanong lu fosine ke singa ulke mantea fosine sine ke longo ulke tuste misheni ga det ka jon ke lu saptanong la ko fosnong me gorten ke fostonong lu na gaslan God to ko siya sosaya el sepala metlan tan unta green of it de konayak masapal Moses nagadat ka liena ke el ritiak na siya mangan el folla siya nuklala ito la met matalalos ngan tinam takya kukan God I think kat kita la siya God kati na napay ka nito ka riti kastan God makain na kati ko na ekspe engan lang ka desire lang God ke kastan God mga di sramsram di fashion o kastan God mga na when kastan God mga na pa mole el inspire by the God Holy Spirit when in other words when na pay mapay lang fellowship when in source fellowship pay when na kastan God mga na bang week na phone siya God's word kastan God katli kuno kan luo mata ka mante tusyan na to ko raso sa yala lengan katel napnas na siya ay kanaus la so and Jerusalem met na lang yan chifena kespen tok sa manaya sa amon we pa to ko sa siya met kol siya yan maro kuluk ne pelal chair mai sikel na katli ka tramram kun ke ko tari la kanane le and Jerusalem temple na siya oksinen nakadila la siya kat pa temple mi siya kat tramram kun la ngon God ilya 19 met lalal fung ni siya nakatli na kaslan God nga tagay me in ako lang matchwas in elosin mata na ke shwas elosin shwas na ke or malalusan kat silpa taga shamon mange inusin na ke proyela sa kadinetala even one kaslan got yours in line nagaywa malan fela pa nakkat na chije sivena lakala mimo even got lang si fela katina lang siya nakalash fin fela siya kis may taga na ke may sang mga katkalam ke taga ke kaslan got el life-giving instruction bang may manawuwan na sintlik natas arso gastongol siya na fon na ke paypala artlang tongol siya na ke tongol ke malam na kayo ifin kumridi kasi kusokas nga ditutang na kayo na sintlik tungan life-giving instructions bang may na kaya ka dakswas siya siya ba kif matagal ke kaslan gata pa me trustworthy lang alo tagayin kading kalam kela malang gata wan tafong leke el kain kai di ka el kain pain kat ke mo singa wan na pa matafong leke malang gata ligi na kadin som riti masyaya mafat na ketlik nata so kat sang telefon nga dal liye ligi na kadin riti sokas nga na selos proy welalos evin katte
aketeya şevlar ki kaslan God. Naman na ilya pa ito ka na sesr. Man katlimo fellowship babala fa ma fellowship loss. Kalim si fun na ma arfin fella pataga ki kaslan God ma ngonnan God arn God pen God. Nara kat ekle kalim si kat sol kalim si lan fellowship. Nashkin non ko chicken long may sang siya flashing Kaslan God ilme life-giving instructions trustworthy guidance masya flashing pa enduring values kaya Wang shafla yen, kaslan God. Mana kay wai tu isipel, siya yung kaslan God. Mana kay wai wangin le, siya yung kaslan God. Sang nagabroyan, dek riti siyam singalya, som riti luto mo di sapta tolu. Nakatito lang, ready la betari luk sapta nung lakos. Kadeta ka, well na penla kayo. Proile ke lena, shui kaksakin gat ke me mo lars ke fung che som ta kana ke pelching to ko yang tigin na ta ga usia un so wine kaksakin gat na to ko yang ta ga likie historical context ke gospel lalu we pe literary context lead up to sapta shafta ke me gospel ching Luke na ta ga na ke force longon me ko na ke ton mo lu kaslan God kadeliye na we should have already known when by the get passage when I the mo if om den mo na ma Moses met balance mo sta daria nagateliye kaslan God mo Mokle insian mo ngan patapit simsing kaslan God Mokle insiye kaslan God Mokle insiye God's word touches hearts. God's words touches hearts. With that, pasya kay yok, nga proy, na siya na kumatawi, pengan, we are proy. Proy, ito kastan ka din banek ka din bang na kayo. Ngay samla, first siya mga isang memorize siya, 2012. Amta kaya office sila kaya army. Bangit kita ke wala ni nga kay nga sumos ka dikiya ke wala ngam tak nam memorize. Ay samne ke kashin nisa. Siya korin singal tulu 4-8. Love is patient. Love is kind. It does not envy. It does not boast. It is not proud. It does not dishonor others. It is not self-seeking. It is not easily angered. It does not delight in evil, but rejoices with the truth. It always protects, always trusts, always hope, always persevere. Love never fails. Skin non kaivin kong taka na meditate kaya kastan ka di siyong yaman na kawan. Na asum na kaya luto data na passage ko ay met maudaga nga ni samya pa. Colossians chapter 3. Colossians chapter 3, fosine ke long lakos. Nangay sa mo fos long lakos mo. Love brings everything in perfect unity. The scorching and require kanina sa niya, by memory, fosine ke long lakos. Sige nan ko, liki na ang tayak TV, liki na ang tagar shital kin me technology ka fonti ka ang asom proy siya katlen kashi ke kas moment pang mas fan na mode fin fela siya kaslan na isang topic si makadash ka witching about God's words kaslan God liye nga na chilal so saya ka force nga na siyang chilal nga ke masap nga si petak yang na sila pa na gadinash pa kem siyang kada liye fastlan Matlungan na emaus, chisha si buelos far. Nika na kansilik pretya sang na alfaliat dahil pa chishas. Kadata ka aketeya mga tas kedi. Kan men fahk in sramsram in kesta singa pa. Even kasnan got one in your osh. Na kumne kata we na ma fela singa ro.
Na Jesus fena fa mo fela si los. Namnas ka proy ke masing. Baba ka taler su kaksikin ko. Kaya kung si Pausi pel singa ka dinget na siya na kaks acknowledge ko fakla kung pakat mo si fan na las. Wangan na pa katwan ako. Kung kat si fan na sramsram na rela malakawan ka siya felatin ke Kahs mo. Katli na ke gospel lal sonda na Kahs na art na mit min na. Mana kayo warik ke Kahs lo Kahs ay itlalaman mait. Katli akwak lom alle simla kalam ke Genesis ni ke Revelation. Oana kita kalam ke wikne. Bible na kayo wataga ke ngon man God. Nargat proy kaksikin kung baba kaya fe malap ta ngon no minuskat kay sige belching. Na shesh kay si mapayalum makain. Na shesh suwas waslom. Na shesh pang wolom. Na shesh katin kalam ke arulom faithfulness lom na ke walayla lom. Katin alle ito penkenikin lang usko fan na mo na shesh ke wan na Jesus Christ. Yokligin na kayo Kahs mo may dago. Kung nigdigat ke belching ke gospel lalu saptalong lakos. Fos longon mekos na gatol ngulu. Kahs lom Mokle Inse. God's word touches hearts. Kapagat kulong na malap. Wangan na pa inkanek. Makan yung si kalam na shish. Kadinito. La siya God. La mekinalan God. Siya yan. Genesis ni ke Revelation. Na wana. Akalim niya ke Kahs mo lom. Ngon lang God. Makayin na bakan refill mapay. Wana katliye na ke. Maluto si singa. Jesus el kansilig break siya sang. Elos fahk na tail. But Jesus. Messiah. Papa nas. Kulkat ke Kahs lom ke belching. Kumital in a lash kum long tari proy lash. Laltigin treskal ke mitlash kushay. Fin siya kinalom pa proy lash akshkir. Na kayo mga sramsram ko na fakum niya. Wala na lom. Kaya wan na Jesus Christ. Kat kalwini na kaksakin ko. Na kayo. Inakfasryak fall na kilang silong. Kaya ko leadership and presence ng God the Holy Spirit. Kat proy kaksakin ko. Kaya na Jesus himit lang ulas kat proy. Amen. Amen. Kataw siya lang tigin lang fast na met, na kaya intafala proy lang met na kayo we sramsram ni Kahs on dataga tugunonan dataga sramsram in by met laste unse historical literary context na kaya gospel lalu siba na inspela siba fine met na kayo walas eventually God bless tigin treskal amnas daw siya ta Siyon sa mga met. right lo Son
Well, Manuel Tamalipanin welcome goes na kaywa, nagkataganilash kiltusinge, kaksyakin kat kimulash, fongsi somla kat, loshuwas deta kimulash, kalang bakaton lan kat, el sulpe esina shilen sasya, karinda ka presence like kimulash. And bind goes na kayo, mataga uchak petari ki pesinge ha, nga aklen lagata si fusrfusryak boshe wash ke chat boxa lumalap ki kosurik maganin kain interact kadin kan etape lame ashiru wash pa finden gas line kan akegat kaywa and pain kom dam dar Steve. Good morning lumalap do wanna assume I have an email from Kent, Washington. Pain kom bad to walk Las Vegas Steve. Mga amor, Steve, Las Vegas. Las Vegas, kay lumalap ke akalemian damliliban. Adam Belroot Charlie from where? Columbus, Georgia. Columbus, Georgia. Lumalap kaksigin kat pegi Arsloman dan Belroot from Auburn. Ngalal fungi mo tikna jiwak niya tagay Auburn me. Sepe lumalap ang belas na sin jawan kaywa. Si we are spengay dan Belshre. Pain lumalap ke Arspeloman lumalap ke Hilen Sasha. Laliban and yeah, nai punpen nekartina topin kulang malap nekar pain ko may siya naman. Well, and punte pangan kulang malap kasi ke Chokweves
So, tamalil siya pangalan Virginia. Virginia, Glamalab, we're all Tigin over the magilel place. sonol Victoria. Ay, Glamalab ki kat di kumyakap be. Need no introduction. Tamal si Wersnge, tigin ball and jack. Kumlanay, Glamalab. Nataga aklu of Finan, Columbus, Georgia. And again, you Charlie, Glamalab. Ni Charlie, ildi tantras ko ay lan ildi. Pange simet log itandras ko na siya eh. Alin na kiwit andras ko dungan. Kaya lalin na. Fallatanin lang kung dangay tinitin. And yung game duwe ngay tiyan patron na. Tiyan le tantran. Kulo. Wala. Well, damtay lespet anak din kumpe. Ngan kilimit kuyasken ko Washington benge. Kumusta kayo? Kisi mapangan eh. Lamalap nga mo pange met ma skak pa siya kipelsinge. Kuwas mas pagi backgroundan. Feel free inkanek pa siya was pagi chat box ha. Wangan molok. Penagi mas kadak fashinge. Launching kat dakalash misinge ha. Nga mo kuwas kalendari la si fela siya. Tamle si wiyasnge kalimidari pange. God's word touches hearts. Kastas kushayan bangen nage kastan God Mokle Inse. Naga ito sramsram kun kasingay kaya tetragrammaton kamla lipan elvineka pen fralam sing ito pangen kasimay taklel gibabal nata siya katsak na me sramsram kun siya klaivo ko mga gan sikya. So nakimabegat mutake ata ka fakla kasing dis na fusrfusryak no health, no nothing. Anaki sramsram lash nge mano singe patembolo nakusit okay ngatramon testimony la kala ngatipen la ke sipen lingan sipen makuluklak oya pes masafal mate fali nutyak ni mano singe na pana ngaroke nga recover nge ngale kaksigen gatke teke wolok okay kalanglad bakaten lal si mama nga sramsram kun bulal tam liban na pa elta ka pa kalimina siski definition na nelt na si mama kat kan sang ka ka ta pange lena me ko ska sramsram kun sike win tu imadi siu ka na ke munum ke len singa u ne mantenel sapta si fa singa luo ke del sum ke shoa del kang na kastan god pa del proi na fruits festival. Kung sum di ke si Daniel sapta si wat singal lu. Ikun len singa ul wo na pa fin rolos. Naging fahk na daw nalipan me kasima community ame naki self me feeding si mas nga. Masi nga kalim kaya pangan technical word autophagy. Autophagy, okay? Autophagy singan kung flela na naturally fed, on game taringan it automatically feed itself, and that's a way to really connect na wona pa ka read pa pala pero kung taga flela managawan taga naturally move like a self-feeding singan wangan insulin movement wangan mga guigom som na nang som read pa pala wo kung kain focus na kaya. Na nakikom rekmagenan dusye ke au kum ismil silo man nagimasi to koan. Kung niya, alam nga niya na fucking 24 hours when ngaloing to na intermittent fasting siya ngaloing ke lang ka lang yokwan ka dahil kasi nga niya mas matenin maliyan or magingat na there's no difference in today's society. Matlalal niya. When timeless truth lang gada pang cast lang gada. Cast na siya galim na one meal, it takes at least 24 hours to process in the system. Naskin nun ka, mate ngam tamo breakfast, lunch, dinner. Breakfast na process siya nga taga lunch. So na process siya breakfast, lunch nga taga dinner. Nara mga taga in Belgium, I read pa lang ako flying focus. When mga siya na in the process mode, kamasing ako connect na
lai kang si ma oana ke ma shie tenel sapta si fosinga luak kalam ngan na evin kat som na kang ma organic makatilaki ang wodi ki na ngamtai San Antonio, Texas, ngamo is sanganat kaki kain mangan uspoil ngati si beloy na get package me food system sing and men kastan ka digesta pengan other loin na me food industrial complex sing elo si dala mga kuluga dal kakakin ben they value money over lives of people. It's been ongoing. Nga tinali money ngata ka nagkakasnan ka day get na si ngan ni na kasi paisin parik lang akang nganan kan when people of makat patimpalan ka kat matol na kemalan ka katoli we're stewardship na kemalan ka narang akalian jingan nga finjak show ngati Flau sing kuluk no pepe ngati fakin memata nga connect na ina una ke na ngin nga tol lamang taga proy iket langan batok mo tak wala nga tlay class nga taga read to makan focus make self atafi chising self eating sing umne mat ko sai kaslan ka shuo swan matafung leke Adigin wala am siya masingan ngan. Siya men nga sike umni nga paunlof kolam nga luki nga masik sivella. Natalik tolu wies mutulla dari. Wiyak tigin bolin damdal fulay mutulla dari. Salakit nila. Malaga na kakus. Napane seriousness la nga siya nga ilawit la. Sikyak na sinsya ula ko. Sikyak na siyuk. Na bagi ka usit definition man na kumra pa kimo lumanta kashe ko man na fin kashe kat kashe men kumli kat kilak kataka na ke me ben Christmas abang kataka ke Thanksgiving there we try to be very festive which is good tarak takatin karangan ta suga singa lukliki na cocaine more addictive than cocaine dangat chivan na Nike tobacco penge tobacco nga suga singa more addictive than the damage kaya nga kumde masinga orang usia pa ngalila katmet kalayan sa pa katale ko asimit nim mo suga singa pa unikat lang suga singa pa tipenikat lang kumnali mechanic si masumin kakamta si masumin na orek malata ngoin tutangi sramsram ne Valem guyuk taşık kamtane. So na ala reklama should be snack, na should be lunch. Awangan mo reklaki lense. Na should be malata kakilento ka. Productiveness singe wangan. Nga fakken na kinga shun pound of kulam nga luang asvella. When bone density laga de kan support manuk na ke size silak ni. Na panang ara ke pesi masvella kitni laga na ako na ekla. Ngati ka na laraklan sa plan gata. Fin munukte. Me, in line na kimagastan gata akalemye. So, ako na accountability partner luck. Mavak na sintan kiya ka mo. Nakmas, kung finawrek coffee, mani mo katalikti ka, matas ang syuka na ke. Straight up. Example bangan, tamulipan nga siyamam siya ke, me kung kufenyak kit. Nangasiki masil fahk ngita na katkan mo ni kai na den am ngoni ke ka kilendo kat kapena depena inin na anen palasi na to nga start slowly ngan kain build myself up na masir nga shamram kun masingi apa finwang an eltal na katikan aleklensa katikan ra function lasha kumli masingi nga islape sang ngamda sramsram ngayon niya kung study liye insang orashakin yakin folokyak when dagin master gamda fahk angles lako na syuk mga sang insang folokun siya ngaligi yak na when belsi makit nila siya mga ngais lamasi ngayon insang checky blood pressure inan 120/80 check il dudang fulan nega kapain as many times as possible
when pesi ay platchinge eltal elafek kitnia de kitnia le faki organ sayenge nara kanin mange kadin loang nage we mungola sha in mo katte tota nage kalan sa plasha na mayen pa na kalami kat fintak le mas na sekalan sa po kat aklo malap ki aslo usan masingan inda ka masafla singa kya kalami nga pa sanuti en gastan kat sima makat pa bel gastan siga pa asmait simna siksik lang asak na kya sa kofa population nga mo kung Vinas Washington, kung Gorella passport loman, kadin mo lala kung wansi, ngan kain kasi kung rela masingan. Kung vinken rela insurance loman kung minunole, siyak na kan rela masingan. Kung vinsingan kan kasi kung sukpen genik saye, la commission eviction kame mo, kat kan sukpe kasi nagi rental assistant ka kainin mangan. Pagkatash nga kaya, a strong neighborhood, Elurela, strong family, strong neighborhood, strong community, strong church. Na ba nang katiluti mo kayo nakastan ka, James mo, pingkom liya matsimusir, sang si plangitan. Pingkom liya tiksi mo ala kumsang. Na ba nang nampalaga pangan, ingan sang kasya ministry mo katash kayo, kadin mo kayo, suman kastan ka, ewaye pa kadin kasya mo ito. Lafa kaya, bang, katfa sugin kenek kya wangin mau payurun kat kata ko na kasha na sudba na pakulo malap kita kalusan kirshpen kata ta sramsram ke puksinga Luke misinge na kada usi kata shik me background na fanga sangpela tamlipan nenda ka usi me aketeya ki malutu to si pesira ngako me alena place ke oyenge apa Skili, paano nga urek malan matsinge? Nalamista lipana. Paano nga mandara? Matasta di kan gastan gat, tek kan gastan gat, ilung gastan gat, somlutut ki gastan gat. Na kung compare na kaya matsimaten na prepare da ka ludi kum lamaluweo. Kata ka fahk ki gastan gat. Den awo masingen. Kung ito lang, met na kayo mate prepare ka, den na ito masamana Appoint kat lang falfalin misya. Narakedat kasramsram ke Luke misingi manil pa author ke masingi anila akan super siya. Masingan may kaya kaslan kat Mokle siyas. Introduction siya mga kita kaya pa. Kaya tsamna may gospel siya Luke ngayon. Takta siya pa nga. Nara ina nash precision kimalaro. Ina nalina Mega de fact mo precise. Accuracy siya ngayon na nash. In mo siya manapay siya truth. Pahita ko kiset di mo. Fred di mo ka dinak. Aketeya kaya. Nara ashmate morela mo. Pange trait law. Tamali pa ni Lorela trait law lentrum. Pakane kastan ga takadafa na siya. Ashmate orela. In pistis laba, in connect facts mo kay fun na. No hearsay, no speculation, no rumor. Nalugal takta siya, scientist siya. Ilas kaya category siya. Napana nga elucid data, a contact experiment, elucid test theory, na evacantro conclusion. Arik maki-court, longoligash mi siya. Longol tolu. Detectives nga dahil vinausiak taliksi. Na dahil arape discovery la dalain mapay pa dahil ko na eko. Lawyer nga yun na titafong lasom te may kinlaki madalusi mo may evidence. Na mga yun gather, analyze yaki. Dahil mo usik clues may isang soft crime nga yun. Churchill na lang usi way testimony nga Inalan long arguments nga. Inalan consider na kimasa pamitiki el render verdicts. Makasikan tekla na sinistorya na. Met maluto yung sramsram mata kipayabal mga ipe. Sikyak nga. En masikyak ko yan. Ifo ka sikyak mga. Narakata ka na kipayabal na
may sikyakin pelsi nga malutut siya nga sikyaka. Nakatfakap siya na masikyakin mo ulas misingi may fatakatuko. Nara lugal takta siya elwi using or informative test. Diagnostic expert nga elusi konak ladala examine with mas nga konak conclusion then konak me prescribed cure na gemange. Messi lugal rangan connect the truth na el historian si el researcher si el meticulous kalme el telingan kimalara el interview reliable witnesses el som syuk ng primary source pange o yashima daka inma el eliminate human errors yung aliki confin orek research there are plus minus human errors yung nagkelila for accuracy lan report yung nara palugil daka in academia la el carefully examine mange napal daka aketeya ke Luke sapta si fastolo na ke akushan in aketeya la pange ma el connect na ke investigative work lala report malarelang pahal sang rela council alnge nara in case in point ke metol daka ikesta kospela miki meto sapta si fo sinigalong lumeko siya na lugil ke raba investigative work lalan connect la fin pange faklal meto mo pange misaya siya na sumpera investigative findings lala na el ensima meto el daka ni shafta ta nagkimeto sapta si was longulumeko pa talik siya pa chisas dahil matawag ka talik siya na daka kilain lal Mary men meto daka ki lalen lal Joseph men matluin and verify nara author siya is being very meticulous ilaki liya na ramang el takta siya el chantal Christian siya na el wala pe po el 4-4 Arafin po el masya el ash pe el pe pas mas na puksing rekma nakatala rekma pa puksifan na masyadong sramsram mata kiuleng sasya kiuleng mata as puksing alu pamdaw kel Joshua matnan ka Ruth siya Samuel siya to ko siya si Chronicles siya Maya Esther pangan pukin sramsram mata kiuleng mata whereas kiuleng sasya puksifan na palu na puksing rekmal sak na ikiyak na mising ifo kung akan vakangan mayen kat pabal sak na simusma kumara peki mulakum o peki kalansap sing na panangara kita ka na siya lugilara tudilicins lang pangan katama iltakain aketeya menil orela eyewitness lang ikan rel me akilya samasla falta kataf namut kayak mo lata singe simle me kel mata kasaria ke yak ongon si pangan pulan pa si mamakia ki me puksinge mata taga kaya na panangara taga na sikom kadindi ita anay natiyan si Ma Simusla pa Theophilus na may Theophilus singe padel mo il siya malang sikat. Namut kayak na Gentiles ka met na kewa siya. Na sam na lugal sramsram na sin met chusa. Na ara kipuk sila nga ilm tawag panakataklin nga. El taka atrasilya Theophilus ke luk siya sapta siya ay peke urik masapta siya was siya. Inkan usin na siya. Na ara el suggest la el Gentiles siya. Saklop man ilogin na masinga napanang rawsin na siya kadin me ito la mana kayo Ma Simusla el carefully or accuracy me research investigative work lala then mo present an accurate account of the life of Christ na fa el kay nakalimye la Christ siya ma perfect man tako as a savior na si Kuma.
Na pa na nga kita kalash mi singi savior singi pa eta kata na tamli pa na ta kata na pel sima ele ta ka shmuan ngeta na ke pel sima elak pai mal da fakta sin mit malu tu da ke ele mo wangin da la ka los ele si fil be mo liak na nga tu in singa in mo de ki in bangan en si matamli pa nel ta ka matawak uskat na ke malutu sim singi ngela mama academia ke gaslan gata chikan ta fungle ke kaslom kum fa pai tamalipan pa na flo na room tamala Kulo malap ke historical context matagal tig interest kal wipe me malu ke personal me fitness lala na ke client sapsing atigan mal kan na cash lang if inga tak na ma siya lang al sheton na trasko el tram from kungan katin akyok kyok tship ma singan la ukasyak na pai kidney failure functional and kidney lalan din ore ke cash lan got akok lan got langkalang yok lan got elchi ba flon ng mo jilan nge dan taga na nta ke akok lan got ushi pen na me aketeya sila kumta na siya palakin masing makatil kes na siya nga wala lan na kay wala aketeya na sikmang nga sige pangan mo kun na kadash ke cash lan got wik na phone sing Passet suko mataga nga itaga na wet na lan got nga elos tepen am dake dal forse ke chisya sel molyak somnarolos velos fast from Jerusalem na Emmaus. Factual Emmaus el wala dal mope insiti singan pa fos longol lime kos na gaton ngol luo taga ke gospel lalu. Na wana tik interest ka lakal me ela Gentile sipa look. In other words, el dena eyewitness when me gospel writer sayang me to me John madal well na Jesus tali na wana tingin na lakal me el some research lalan I el some is source ngan sin met ma liel Jesus na pa yang na kalay mo naman nekel Jesus apa ba sramsram yok na siya men if ingat liya na gospel council lukan sramsram kun mata yak lal Jesus siya wana in art relationship siya makat kan tagal liya na kay ipsingan na akalay mo pa mo elma Antioch man kadal liya na in kayen happenings mangan taga beke ansingan na yok ki na kayo kanon puksingan mo na taga sramsram kun healing process ma man ma Jesus rangan na fall na ke accuracy physician siya pa doctor siya pa Luke na wana tigin nila kalangan volume luwal la Luke gospel Luke we orek ma act book of that by Easterland Church ela kalam nila history taga ke me click na din ka ngan sramsram kin click na din Israel mas makat taga sramsram kin ke book lanet ka orek ma sramsram strictly church where church begins na wana il fa nga sak na on ko ni miseng when for market great commission si ma kalam yak mo take the gospel to the ends of the world pangan makuner nagat we ko was miseng in fact masing ke account my captain na siya ke gospel siya ke broilers kat som when na may Gentile siya som shuk Genesis ni ka reflection broy ni captain na siya kadin ka usot ma lan God ke makat nan ko and textual observation it's a must kat sramsram kin masing men katash ke koto siya ke church kat sramsram kin church pa me believing Gentiles and Jews. Mekatalal punya la chisel da misha maulia. Kat pa menun Christ. Kat pa mano si ma. Mata finfella si nga fakat mano si fan na men matche for law la klala fun ngon man kat ilyak na matchingan.
Na ngon man kat pa ran kat na munun Christ. We're the body of Christ. Revelation ching ka mystery form ching tinay takang na si Palameta siya Paul, Apostle Paul. Nakatagal yun na ke puklan or matana. Siya panangon siya ni mo siya pa us matalal niya. Pa hitak siya mo siya kewit na fon siya. Luto mo dito lu fos nga man ko siya likos. Bible na kayo utaka kengan man God. Ashupe in me, in luti, in kai, in akswosje, in aketeya swoswos. Na sin might. The metman God in shuwosna. Metman God in shuwosna. Ako la fall na kere mawu. Pangay finsak. Na ke maligising. Kataga usot mawon makain ke kokolan ngon. May inspiration ke kaslan God nga taga ke ngon lan God in God kay simatlan funi. Nataga na kada compare matlu mawala Jesus fashion nga na Jesus el alla to war manalin malat. Araving gatli may simsing nga. Taga ke fos tungol me ko falang nga. Kahs na tuwas, Lord makin, kahs la mariching. Akalam yang na chisha sil fat na siltal, paye la kum talaru na afon. Na chisha sil fat na siltal, paye la kum talaru na afon. E fo ko patla fo kum dalin la lal fungi man na kayo mamait pala fahk. Ya tiene na ta kraslan kayo kemainge na elfa ucha na in wala na. Na elfa ucha na in wala na wal. At siya aketeya na dal ma fahk kel in Ma Simusla na kayo wa. Matawa ke puklan Moses. Fashion ni ke Ma Simusla sin pala na kayo wa. Kel dal apran in shun si disrukse il dal fashion away. Siya lara ena mo ele fale na. Dahil dal ikolilye fahk tari mata yoros mayen fueni painge. Tari mata yoros mayen fueni painge. Oingel ucha ke mongla yoros dal. El mata in walal dal mungo na li spread a proy leke na il konselik a song na shel dal. Na ikekla madal dal el dal akelen na ein pel siya na il wang nalagi yung madal dal. For shafta siya pa na il dal fa na sinsiye. Ya insiasr fusrfusryak engan oana siya tayak God. Kel sramsram na sesr inkanek aketeya na sesr Ma Simusla. Pangan marich nam singen fos ngon megos ni ke tong lu katlieta na si fashim singen kaslan got Mokle siya taga ke fos shafla singen fos tong lu. Fusrfusryak wanan sesr ni los ke Jesus eltal ka fahk me latelos kaslan got as they are moving toward Emmaus. Now with that, kat proila na katago liye na ke foslongon megos la efo Jesus el panglos lalfon kaafon kadena kanuse literary context passage shishik matago metigi fosigas matago metigi din kalan ke la meshing na katago fagal use aketeya mashing Napakadalle sui kaksakin gom kat long kas lom isung yana ingat kai sie else na ses kalmeye kadin te long mo na kadin lalal funye molke wana mas masalom fa kalemme kaslom som te kain flok halal kaslom mo kat sui kaksakin gom baba bro ke mange kenen chije semet lang lash amen kaguna kalemme katli
dagen sapta singet na tang nine line singet line mit ke week tang na ke line met in week mataninge som na ke kalyak o us makeng Milo Sakula nakan me pa kat aske molyak si may taga kalam ke lenak todo el pakpaki enwaki ke Good Friday Shabbat line mit Henry matan nga som na matan ma sramsram kanya nga finga treaty kapun sapta longol tolu dana elos welal bena me sojef armedeas welal siya me Nicodemus uslamano sila nain kalyaga elos etaen ma chisel pakpakibuya na elos ako lapen na may kaya ako lapen na tang ke lenche me talsom na bangama this is what's going on el talsom da me el wangin la ligilafke na matayin ngan som follow fat na siya pide el tagani kaya na paye wangin la manol chishes el molya nakatli na ke chishes el bumet tamadut kamit sap ngan fashion ya to bitafo aketeya no fono yema sramsram kinya ke Old Testament now it's taking place el akalamye ke en waki el warning el aishie pele utakla kayak en waki el talamolyak na kada sompa na liya na ke Old Testament na ke sacrificial system ne ke sramsram ma ke taga ke malal Moses nga sramsram lan Moses sramsram na ke kafa ikosma sim na ke liftigas no tolu ko masap na lan Moses nga akalamye la ash masaya siya ko sacrificial system ma sramsram kinya ke may palangan pe ingin na it's taking place in molya forsyak may ito kating kalam ke na may tluo la wifash malikot na city si pang emaus ngan elos wipa forsyak na ingin alda ko efo ko sal fonin ito na payong dalda na ito masim lang Ske shukye shalchingan na ingin kada ka ikoy ipsik faleta shukye forsyak silan met nganingin mana chise lak kalamina shelos mana may pala mana Moses ma katkan som penage Genesis 3:15 tanashim na tari akwak nga leta ka kokolael enwaki katsum na kya Aisha may pala saptalam aldoli suffering servant siya el pai Messiah la suffer la glorified katag da ashka marichi lak magadred langin na baye koste na itala nga enenain kalyeyak nike misha nga nang suffer na fa is wala na siya nga suffering glory Messiah si fan na la fufu kaywa maluungan leta ka kayo klaka makuluklan fela na leta ka me molyak kalinak tuli glory siya pagkatashkang elingen na in glorified bodies when may tlungan fast kamarichin. Tayok ka din galim gala kaslan God. Ito ka daliyak na pala el pamasaya Mokle king cielos. Frusi mama na los palakin mo Mokle in cielos ngan. Na fin ka tlien na kamarichin na kata commentary nga kalim mo Jerusalem na emaus ashin maslon malikos. Now, if you got fast, normally, miley course, it takes almost 2 hours. Military, may pace lang miles, mnichingan megos. Miley course pa nga. So, if you come fast, one of military soldiers, take hour and 45 minutes to get to a mouse. Miley course. Always yung nitangan megos, if you teaches we na miles, medam tawag, that's plenty time to refill masaplan Moses, we sramsram mit palangan na phone. Look at the time frame. Na kaslan pagkat sramsram kit, kaslan kat pagkat sramsram kit. El chifena, pratin mo pa fast.
Molyak kelenak tolu, glorified, we might ngan fact, might luongan. Shukken na pitcha bisingan penakadin. Sige na usik tisik ma na shismishing. If ingum tolla bello ma usi ta for na ga au luolen na ga wana ke Genesis ni ka reflection. Sige lila, sige nan ka came si venala. You got that burn sensation. Dututan na kayo, ikram na kayo, lim na kayo, harit pa paling afat na pa la, kas nan gat. Wala na pa. It's kiflan kas nan gada, life-giving instruction. Instructia, il counselia, pel na kayo. El furokya lang ang temtakamalan. Naka-distance. May lit kos na kaya au si, nitangan may kos na kaya au luong. Chisya si fen. El sramsram na sielos. Sige nan kaipsingan. Na kumtaga na room, si fen, namtay ke lom siman, kumtol la pel lom. Lao kjas kumata ke kastan God. God lay kastan na sium, if ingum daw siup. Wana lakyam may kas mo lalang. Siup kumakunaya. Naman pangat topic silas ke week nga. Kastan God. Na even one kastan God. Kumikas kastan God ke week. Kakelen. Ke au. Kumni malan fela pa pain kum. Nasikin nan ka even kum papasin ne si tina. Ikas mange. Tolla pellom. Which is yes. Kami klik natas nga tepe na wi. Kumni para fosyak na pay. Para taka masaya molya ka. Mat nga fosyak. Kamem delti na liti ma. Musisil sa masla. Kung delti na lima mo pala sa mo na. Bitlan ka nga fosyak. Ang akong. Kat natasano yung tayak. Rapture siya ba natasano? Kasnan kat counsel ka din. Actually, give us live instructions ba nga. Guidance lang kasnan ka da. Trustworthy. Ulay lang mo lefalo ko. Sites mo saptan may korfos. Sites mo saptan korfos. Singal tono ka singalan ko. Siya ko rin singal may kor. 50 na ki 54. Son sapta singalan korfos na katolo. Tayak pa fos. Man pangay. We're waiting for that glory. Matluwa nga di glory lang God. Aketeya la, chisya sa sigme. Glory siya pa aketeya. Akwot na kaya na. Kas lang kat magana pa yung rela connection siya nga. If yung kat disconnect lagi kas lang kat ha. Kaya fo siya kwa na mait nga. Ako kita rin kas lang kat may sikyak. Dahil miss the point. Dahil fourth form mga ina ang sikyak. Elena lang suffer. Kishben makuluklan fellow. Na le glorified. When na Ma Simusla ke liftikas ng oldol. First fruit. Kafasing eltal yan na kayo. Yan na kayo. First fruit. Molyak kelenak tol. Procheki aktari na masing sikyak. Istri. Masak. Akpo kitari. Amayet na lang yung fosek. Takata makilutikikiap. Pharisees, scribes, elders ngan, lan may choose ngan. Kan mo masaya siya dan tasano et suffer. Masaya siya dan tasano et kan nate esalos laliki Empire of Rome. Free eltal. Masaya na pa Jesus Christ si Fenal taga mo. Makuluklo sa pangatakan na kaya. Natakay nila makuluklan fella. They did not see that. Nangako mo siya nga, gatito. When gospel lang Jesus Christ taga 1852. Yesha wagit ngal tuloy lang namin siya nga. Bible akalam mo, utakyak siya pa ntasam no. Aving kumain ta na, bugugula siya, det utakyak siya pa ntasam no. Om negat forsjek. If I got forsjek, men may paus mange, det kastan gat. Har got forsjek. Forstår ng ausut pienga. Fa mo, utakyak siya. Pakat ntasam no. Og Simusla pa nairal tenil.
Daniel saptaya fast nung lakos na kalong litkos. Daniel som da proine takyang akal sina siya larama siya wicked ngaw. We kon ngol yes sikyak tayo kon the scripture. We kakit ngaw siya batan tasano. When we takyak 7 years of tribulation. Pangan we kakit ngaw siya ma Daniel liye. Kan asin mas nun we kon ngol ya wicked ngaw ningen. We takyak siya iminen sikyak. Chisel mo yakkalan aktol weltako. El fash, we might luangan, el fash, we might luangan. Na meshikyak. That's kan so much literary context yung agan kalan kamaching men. Alimo papa na katash kengen ang. Inline siya pa na luo pa siya los fashion som na in cities, siya city, shishik bang bang mouse. Siya pa mile eat course ligi and Jerusalem. Pangan mo siya sramsram gina. Mile eat course, it takes at least hour 45 to hour luo. That's a lot of preaching time. Jesus vuelos. El tal tagay ni sramsram kin mga kayo masikya ko. Que el tal kas Asia ki ke mainge Jesus ven el kalekyang na yoraldal e well tal fash. El tal liel tasakta el tal tiyan aklenal. Jesus el fat na siya dal me akum tal fash samonan. El tal tagay ni tui ang ngadinasyo. Siya dal siya bang Cleopas el siaksel. Mea kung makay na pa matata siya na chuse matia ito kema orik wekelen ikasom na me. 3 days ago, el chupchupyak. Ingen al molya. Chisal siyak mea ingen. Na el fact ma sikyak na siya Jesus na Nazareth. May siya el siya may pala siya Kahs indutia or malalaro na kaya matan kada meta. May tolfulat large may kol siya los eselang inanan kaya. Nalos wutay lailan and waki finsaction. Kat ta finsa mo elpa ak sikosyokila Israel. Pange, Jesus el vuelo los, ya todo lukata. Siya na mamosi sil samon, siya na mamitpalang samon, at alsat na mo, masaya siya nga, tekay mi siya, letaka na freedom from the empire lan Rome. Dahil din ali, crucifixion, death, burial siya. Dahil din ali, suffering siya. Assume na kamitpalang nga, Peter sa tagasamon pa, suffering before glory siya. Dahil din pa na liya. Nara kataga fact na metana, katasin matayin keula sa ak luchikad, elos tang na som nakikalyak siya, tatia kain konak manol, elos floka effectla, elos liye siya arama, kelupufed, siya fat na siya dan mo, si fin mol. Arama, akwa kitari. If you got the Ark of the Covenant, siya the most holy of holy, cherubim luka, lupufed luka nga pitche yak lepatar. It's taking place. Masam from the Old Testament, it is now taking place. Jesus Vena, Messiah, the suffering servant, el glorified, el we might fast, that dina shukya, masam from Kinyan. Katasin might we are some nakikalyak siya, konak, why na mamatay ni Los Shamona, trakta Los Tiena dialect. Pange up to, for single long lacos part reading in, na maluti sa lakas nga taga kaya first noon may kors na kalong etong ngulu pakat the IPN niya. Nakatali immediate context, literary context na kaya masing ito na para chisya sila flow yang ngay pangulos ko sa afon na pay. Manapay sila ko ste na liye. Masimle ke masaplan Moses, masimle ke mitpala lak ka mitpala. Namni we in the same predicament. If you got in a taga shukat, in a tala shakat sing,
Ineta na pa ela me akwaklan katsinge. Katineta kena lala. Plan lala. Kung kada fortune. Kada win a fella singa fortune. Wana nga kalam nga. Sequence of event, end time, eschatology, time, end time, sequence of events, utakyak siya, it's imminent. In other words, anytime, it can happen. Kung mongla, el pangon kum na kepang flag, mongla misya, madukan sikyak ingin. Kan men fahk pa na kadin ito kastan kat kadin ako na akwaklan kat. We need to know his desire. Kat na napay kadin rana. Plan lash kay si kadin tagan na su. Kastan kat in kaidi kat. Kif tolu maka sramsram kinimit na ke stand listening commentary na ke witching about me. Kastan kat is life-giving instructions. Life-giving instructions. Akluo, trustworthy guidance. Kat kan nalalfung pang may isang kaidi kat ke mo loss, fella siyang loss. Na enduring failure lang kaslan gata, mana kay wang na siya yung kaslan kat magayon. Business, you name it. Education system, government system, mana kay wang na siya yung kaslan kat magayon. Pange enduring failure siya ma, ka rin kapasyang na kaya. Nara masik fail na ngayon ako, may loy na kikastan kata na, it's trustworthy in kaidi kom, pakaidi ngayon. Nga te shit pa na sang, nga talang apatimpal na, kastan kat refill na shit lang, apatimpal lang kat, nga te shit pa na sang main taga ilya, nga may tol siya na kitempal siya. Tempal siya nga bakat, Holy Spirit din tayo nga. Ano tayo tala, utakyak siya palipan ng tasano. Naingin na, kaya nga engan insiasr, wala na siya nga, ati siya pelon na kaya malan fela siya nga, asya kaya nga fat na siya time kaya, tik-tik ka, asya kaya nga pro na siya, tlikwiyak, masyat na mata kaya, sikosyok lang, fela siya nga. Notebook siya pantik nga. Asya mas na phone na klik nga ito ko siya, kaya notebook siya nga. Prayer, ministry siya pa nga. Ang tapin na yung corner siya nga, siya katlanikas na siya, at the same time, nga pro ay katlikwiyak. Tlikwiyak kuwam, tlikwiyak ko siya. Army partner lock, finan ko siya. Hindi mo siya nga masyat ng takit-sikosyok siya nga. Wala lipan el tamtake. Ngayon fight, may rin taga nagkakalim siya nga. Kalim siya nga pakastan ka. Wala ng kalim man fela siya nga. Wala nga napay. Narafin ka tliya lang, may nga fo siya. Tana, kalsom niki, Ma Simusla siya, Moses, matpalang. Nangako may fingadli function lang church class missing ito na. Katina sa mga utak-yak siya. Megat sa mga na, Maui, Christmas 20. Uy, kung di, Elia si Pang. Elia na lalap si Pang. Katram-tram kong uniform, masakawod pa katram maningin ang. Masakawod, mawangin ka pa pala. Na kan may fingat suman mawan ka pa ba kan makat sumni ka ako kan ka ata narakat me oy army ang oy kung masensu ka lipan kung may blood pressure kung tamlay si buyak nga sramsram kin usas kung ito na eltal kesmen kastan kat nang asum si peloy na kastan kat an mol kin na. It's life-giving instructions. In uskat laligi, masata. Masata. Nakastan ka nga taga keme, utaka ka ngan God. So therefore, to get in the kingdom of God, wana chisela kalme, unless one is born again, el de ganilyak. Nakan me pa, kadinan fulaw yak lalal fungi, tangan lan kadinitya, ilyak na ingat nakat ngetang di kasnan kat na kanem, el kasi yan isla klasangan ngetang di riti, nangan apply na kemula. Textual observation, interpretation na kikaslan kat, apply na kemula ko, in 85 my life,
at the same time, nga edified church pe. Matlal fumuyak na kayo. Panga mas may na ongoing kadintakan na rapang nagawakadintakan na kita na Jesus el fol la malati may ngos lalfon kami. Na Jesus fat na sildal pay la kum telarun na often. Often chinge is followed by an exclamation mark. Sakak na pa flow yaklal Jesus ala. Mga isim na yay kat. 1852, 173 years. Last 40 years, last 70 years, akachakpan na matake. Pay kalim siyam ni eh. Katras na metan na. If I go back the fuck kum telin la lal fung imana kayo mamay pala fahk. Yet yan na Christ len kayo kimain na el fa uchak na kawalan na. Suffering glory. Suffering glory. Suffering glory. Performed by one Messiah, not two Messiah. When you fact mo, suffering Messiah siya, glorified mo. Maluwan tagay na performed by one Messiah, Jesus Christ. Takan na get Genesis 3:15. God in fact na siya Moses. God in fact na siya magpalang eh. Kung tayo matlak, kung was choose, kung was na liyak, mang. Ilan na liyak. Often, lalfon, when Panginoon fell, makilosh. If a losh, when one kaslan God. One kaslan God. Nevin kom sumikwe Sham sogo emeta, sham singal ya, sham show singal ya. Sham kun ma wolan. Sham kun me. Laws. Masaplan God. Sham kun me precepts. Testimonies. Sham kun statutes. Commandments. Judgment. Sramsram kanya kas lan God. Ordinance lan God. Pange guidance may uskat ka mo ulsing. Pange may na kanin follow. Kaya naman kat pa laki ke siyam tulong eh. Singalya pa kadataga aketeya senriya. Katin dito na exalted kas lan God. When a prayed in mo ulsi matakain kasaw me kete me na siya ka na sintalin God ngay man ne lenon ko siya, lenakit ko siya, len siya pa dan reni, kailan akon ko sanan mo na ke len to kon. Katiya na significant lan pret mena singa pataka eka New Testament na Jesus siya I'm the bread of life. I'm the bread of life. Jesus ila kalim niya na Genesis na Revelation pa na in a spiritual format, ma-isusta kang ang kat pay na kadingkang na kaywa 3 to 5 times a day instead of the physical food. Masita nil sang. Fat na sil Jesus na ikal layo na mo nakipret. At Jesus in mo me. Mo ita te mo te me mutake mo lagad mo ke pret magay na ke kaslan God. Pange fail usually kaslan God. Spiritual food. Kat mga umne pangang arang nga fat na pela it's transforming. It's sanctified. Nga proy God nga siya nga ora masyayan siya malan kat magay na namanas. Ralangan matal. Ngan set aside only for you purpose. Panang set me aside for your purpose only. So nagarom saptas nga lu, fasi nagalu. Nante time malan fell. Angan me, nga offer up my body as a living sacrifice,
holy and pleasing to the Lord. Every day, pangalo pa iya. Kung timta share ni naumsom. God fa tu ye matan le will proof and God fa on. O mantine ke shette gomsom na ramalan fel. Ti pangan mo inche wo makalim taga ke kaslan God. Belche mo che shusla ke ngan God. El kokoshin God. The Holy Spirit leni kesta na sin makalam ke chena snooker reflection machingan elingen shishishlan ke akukon God ke or malangan in machingan God the Holy Spirit transformation sanctification process si bagat art kanya metiki la shikmea kadin fit the next life matali si pa require when I saw on fostolu me fatyak ako fosal ko sakal matal katiship ba we malan fel katiship ba tay malan fel if ingat ta kaliye ta na pa mas mai ta ako min kalam kena kadin te fosya kastan kat pa ak swashiga ak pa kat kaiti kat kadin me udak ya kastan kat pa usye kadin nako lang na ke utak yak shinge. That's not what happening. That's not what's happening. May tapos sramsram kun malan felang. Dan madan mit Christian. Now Bible akalam mo test the spirit. Ingin adalsak na fash. If ka patla fokum dalin nalal fu man ko mo might pala fahk. Yet tia ina na ta Christlan kayo kemainge na ilfa utak na mula na. Pange crucifixion, death, burial, resurrection, ascension jalan me Jesus Christ ng palchmon la crucify yaki samanya ke Old Testament meshingan born akalamia ke summary jalan Bible lang mo makatalad fung mat Christian pa katilag we believe in God the Father Almighty pang matagal kikas mo lang. We believe in God, Father Almighty, and Maker of heaven and earth, in Jesus Christ, His only Son. Conceived by the Holy Spirit. Pange. Mary yakeme, conceived by the Holy Spirit. Born of the Virgin Mary. Pange makatulad po niya with Christian. Kaslan God. Born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate. And then suffered. Crucified, dead, buried. Kaslan God. Pang gospel singer. Crucified, dead, and buried. On the third day, he arose from the dead. They should have already known. But Jews, pang. On the third day, he rose from the dead. He ascended into heaven. He ascended into heaven and sit at the right hand of God, Father Almighty. From then, he shall come to judge the quick and the dead. Ela faloko. Bakit ntasano? If hindi pangan masyong tasano, you better get with the program in. You better get right with God in. Wait nga. That fast we glorify. Even you need to get right. Kung pala masyong may taga ke fostol mo luo ke passage mga treating. Man nayok si pagkatash kang. Yat yan na yat. Christland kayo. Elena na. Manin magkaya na pa-perfect lamb sa kumain ng utak le na kaya finshak sinay nila makuluk na kayo. Elena na. It's written in the Old Testament. Bara harsh sacrificial system siya kaya may Old Testament na. Prochekel. Wala na Exodus sapta singa luo. Elos mtar yang fuko da siya. Kadilaki yan. Passover fishing. When one and mafel sha. Katliye pa nagal Abraham Isaac. Isaac el degay mo la. Manil for el sinners just like us.
Pwede mo singa kastan kanina kain kasaumen a fel na inusi kalem singa. Na ifin kom te som na kaya kung may force kwa na mo. Ya pa ye shimlet. Kom ne pa fak lalfon offon. Men ne fo ta som niki. Tal tena li kalem singa shimle pele ka je be kalmonia. Nara. Kat fast na me di naksa filamas malutu singa. You need to suffer. Ya tiene ni ak takrasilan kayo kimainge na ilfa utsak na bulan alal. At siya aketeya na shildal mafakkel in mas na kayo. So walking distance 7 miles kat lieda na baseline military ausim ni tangal mekos. Even got some civilian it take 2 hours. So block of 2 hours of instructions. Siya offload. Takkel Moses, takang lagi matpal. Sal siya nga mo kung trukye piya niya. Eving kum tolaw lu. Len na kayo wakikasnan ka. Skinan kayo singat. Bro, siyak lanikas mana kayo. Mo no maikla. Man kasnan kat makay na baka nikil katla. Or malangkat. True kat Holy Spirit kakastala makay na baka nusikyanam singat. Kain fashion, the kind of education system silang felang operating mole siya makaya na matagal kaya siya Jesus Christ makaya. That's it. Nothing else. Na having kong force siya kamangan, para ko saan lang misyo, para fishing siya ngay tak na siya tamalay ngay. Tamalay siya, om niya lesa orator silang mat ko siya bang. Om niya eltal lang na pa, wangin, oya si mga limo. Nga, katilik, el supaya lang niya. Oyan diti ko siya. El supaya lang niya. El supaya lang ang wim in maston matsupolas nga. Meeting akos. Utakyak. Katina sa mon. Taktangan wipe eta we all meeting lalos. Oy, ngati ka lang siya ngayon direct sa mat kamem. Nga fact na paingin. Masing pa yok sa meetingin na. Katin full lao lam takikastan kat nta sama floklan lem. Wangan na pa o yesayangin. Ang mga liye sikingin na tipang. Tipang makatuntasano. Nangailawit, makatil siya na sikngan ang titaga share, inasin matlas ko siya. Pako siya nga mystery askel. Nga siya nga inwi mas malanfel. Tamlan siya nga, ikekta na siya lang, fix siya na siya nga mo, malankat magana. Nga siya nga ngit na kaya, man-made stuff, siya matakay nga na, very mass putus na siya in American. As a matter of fact, amen nga kayo wake artificial intelligence. Fingom niya masik siya na dahil pa composition ng electricity dalos pa climate. The more you have electricity, the more you can use artificial intelligence. Ngayon, affect masya ini. And American hakluwa nga na or imbalance siya taga sikyak nga na. Ako mo mga loy na kaya, ang itali, kasnan ga, nitok mapatpat. And touring value siya, kasnan ga, may mana kayo, may nga forge, siya ikat langan, share na siya was may ko siya, and nakaywa, mana kayo, fin fella, wang na siya yung kasnan ga, makayin, siya pa Jesus Christ. Kadinan nila kapaslas na ro, dingin. Na vind kom ni masik finan ko sa kaya yel me ko som da show to your line political family. Me singo kanti sam maken. Skidi kasnan gato.
Mangan fel na kayo wangan na. Sige liya fel yu siya kaya mapay siya. In turing fel yu silan kastan ka. If ini kek na pay na siya na. If in wangan ma fel na yan, mapat siya in kastan ka. If nga focus na kaya mangan fel. Sige nan kayo siya nga. Ako tol la fel la siya. Kung tipa mo tuon mangara mga mit, ngara nga siya mon. Hingin ang amta kaya masilan kat nga wes kasil kat ta. Wala na. It's only a claims of it. Tema phone na siya pa. It's only a claims. Phone na siya pa lefalo. Uskat siya. Kat glorified body siya. Masimle kaya small siya. Suffering flourishing. What kayo wala na. Bakit nita sa ano? At the end of the day, order of salvation siya nga. Mano siya ekle, when namunong Christ. Kawul, masih katas keng. Agat takam tat tiyak yung mga fella. Sige nan ka, ngara mga med, napnas ngara, artifact mo met, ngara met, naknon singkat talikal na siya, ng takasukol. Nangin na kalikas na si kanta kaya wala na, the claims of it, ntasano fullness of the glory siya nga, anan share. At ito kan tao ni ko. Anan share. Manifing nga som tela nga lipan me kung maraw ke mga usyod. Efom som pagkan niya. Masa nga. Partner sila nga. Orator sila nga magkusay nga. Tikin treskal. El aketeya mta gikas na si Kahs. Crown limekos. Artefuro limekos, ansano met talal fungi. Kaul. Kol silver ma met fella nga siya kun nga ewangan na. Artefuro las. Na klein sap lag tikin treskal elfat na siya eh. Nga tagayin klein sap ikat. Natal lang siya long katil long. Nga na narama kunak. eltal ma relationship lan kat magana nget tapeli met enen na pakuslia kofa el kasha met ngana lutu chit bara machin ngana som na San Antonio homeless nga katin sangpe we kasha pama kunan met lal funia katore mo kin mana kay wa makatel china nga time me nage money nage oyang insang akyo ke tokosalan ka Napatikin siya ska lang. Alright, taga raproy sila duta nga may tigat taga nga. Sikulong jingkat. Nang taga ilkolya kya proy na sinmet pas ko sa nga, insiya mukukuya. Kat that fine sensation, kulang mal. Bakit taga li, siya na fast sila matlunga, wala Jesus Christ. Kaliliyak na pala siya. Nangin na daliyak, dal som witness folok na naroon magtamalo doon na Jerusalem. Fact. In Belsingan, matayin masom na kalya ka, wala lang Peter, na wala lang matlungan. Nang ako, wana tikin tres kalakal na niya. Lugel smosla, Israel Church. We are still ongoing. Makatiligas na siya nga tinanukan na, may malan ka, nga nan fahk. Ministry siya las nga, kusang lan misyo, malan siya kusay. Para kat ko say nakas makinyagat la. Utakyak siya ba tasano? Utakyak siya ba tasano? De Christmas 20. Utakyak siya. Bakit matasano? Nara, kat fast na met na ke matawag ke puklan Moses. Fast na ke masim na sin matpal na kayo. Paya kung dal dinali eh. Fos longolal kors. Kel talap karan in sun city shuk. She's the shuk shell that fast no way, huh? She says, I know more ele falen na. Dal ikoli ya. E fahk tari mata na yours. Fong any pang. O yung dal ucha ke Mokle roll. Fos tol ngol siya, tol ngol luo. Eno na kanina, ala kapasya na ke si fe si las mising. Kaslan God.
Mokle insiasr. God's words touches hearts. Elmatahing walaldan mo nail spread a proeleke nail conchalik a sang. El sang na sheltal, conchalik sang na sheltal. In Belgium name nail ket na mataltal, eltal aketeya in Belgium nail ket na mataltal, eltal aketeya. In Belgium na el wang laliki mataltal. El conchalik proele que precia conchalik sang na selos in Belgium na gekla tanitala Jesus pang. Afat na pay. Te kay na takat. Eving te ka len conchalik kaslan ka dusot na siyom. Pangit te point mongos ko tikin tres kalilin fight met na kay waki online mistration. El som shuka numini takalikiye. Metlas ko sa taga na kemasing. Pang spiritual food shema tikin tres kalil taga proyek. Ne kena kung taga proyensin kat len konsilik aketeya na siyong kastan kat kumeuke na mafela Lord. Mafela Lord. El wangen le. In other words, Jesus el som ne Jerusalem ne mesikya foston ngo luak kalemnya. Na el tal fat na sinsiye. Ye insiasr te fusrfusryak engan. When I see tayak inkanek sramsram na sesr inkanek aketeya na sesr Ma Simusla. Kitaks. Duto mo de tolu. Fos singalon ko singalit ko sakkalan. Payapala na kayo utaka ke engan. Erspein luti as inkai inakswosye in aketeya swoswos nashin met. The metlan God in swosna hakula fall na kayo mawo na kayo. Pang makaslan ka tayo sinchir. Our luo, my lead course, telling in a recall what was happening on the road. Insiasr te fusrfusryak tayak if in tolla bello ke kaslan ka inlen na kayo. Kaslan ka taga ke engan ka. Mo inspired. Or Belgium taga proy siyak katanikas na siyong conchalik pret anu siya. Ngan kalim ke siyakata. Ngan kalim ke long shalom. Efer. Kung may matanong niya, ngan na pay na masikya ke masing. Ngan matanan siya. We order silang ba't ko siya. Nga pangod pa pasta sila. May ilala proy ke ilala siya wala ka lang siya ke advice lang na siya. Yok ti ginagawa financial standing laga, we physical standing laga, make usas ko la natafa na fat na sikke. Daniel sapta si fosingalu. Kaslan God, mol. El bayan nitok. Mat kusay naman as tol na masakawul. Kung di mga liye katsang kititik natas nga. Tikaslan God. Oppression. Namnas mati sramsramin namnas long. Amata ko siya nga liye la mat nga sumtasano sinikat la tanita cereal ka crackers. Tiknatas nga it's been poison. Okat flaylan. So ta sing ala kuluk. Meshing arshan established nga. Pa me lesne maktolu ke wit na phone sing.
Write as your plan. Make a plan to look to God's word for guidance in making wise decision. Kadin som syuk kastan God, in plain God, kagat make decision, make it wisely. Now wisdom, tekan taka fel. Wisdom, tekan kasaume. Breaking mold, taka get Genesis, take revelation in the leadership and presence of God, the Holy Spirit. Evin kadashke, katete kutetik natas ngeplaisin. Pa, ilala taka kyokki. Tamlay singe fa makit ni loman masyal. Akishben ko. Lalal fungi ko lan. Ilata kat singe. El matukum na singe. El puklayin. Tukum na singe. Banga kastan kat. Makum fakan e orek wana. Matalal fungi. Na ilas niras ni masinge. Para bangun ya. Wiki gasum na get on it. Let's go. When God came, met na kay wine taka na kay mowi singe. Pakyastan God, kadina ko la na kay utak yak singe. Pangay masima. Kom, ko online ministry. Ashkel. Ko online ministry. Itak yang na siltigin treskal. Kadin me, ako la na kay takalan lem. Ni met patle. Dala, matluong lielak la chisas, los folok la kalensa. Aliet la chisas. Pause mo silak ne. Parang ata ka kalensa. Temet pause. God, true God, the Holy Spirit. Take a call up. Take a me, akishibin pako tayo yoklan kat na sik. Na mana wuwo siya, mana kanem siya, ang atikan sumukan. I need to speak it compassionately in love, just like Jesus loved me and died for my sin. Kastan God and Mokle siya. God's word touches hearts. Kulo kaksikin God, kulo malap kastan man tagaywa, God place you in your family. Dato ka na tingin stress ka lang. Ito, punchline niya masing yung nag-attract mo. Kulo. Again, Ireland na kaya matang mo. Kulo malab jingat ke nutinawo ma kumpray kan kektan syungan tamalipan. We bless ke fahk na wowolom ke sivyahilash matagam singenge kasing lisan bang God's word touches hearts. Kaslan God Mokle siya. Kikumsam kin siyangan. Masima taga na sikngi pa. Sinin matsima fahk siya. Saital siya siyang siya nila. Maname fakapalal ki el kaskeng rasko nga nag saitlan lame. Men pa luga na kain siya mon na ki kadak long aketeya na fanan si Marek lang Tamalipan el flokin kat na ki oye si malemel alena emphatically sramsram kun na ki kame paila ko sten na kalim ke mas monyak nga na ki sramsram lale sramsram na ki ikekta na silmange kastan kat fahk mamit kun tek tiek kain kolmet kun makastan kat pange na ako siya klam siligiyit te po avansil tamalipan nga kumsum lutut na ki IS theological school kuminta ka di patatya na nagya apostasy si matashke nga kangafin kintikin siya wipe na ma-boy scout nga rang tita ka fakla maswa spoilan gata na meshi pela siya kada wipe na mo ita pwen na kinfalfalin mi siya kaya kata ka sramsram kunla kasi nga wan lalki pa pala efo makitsura witness me kat
immature ka din ito kadindaga ito na pwela me kalmen gas nga nara kelda ka tikat la sidesto ni kalme kors posongol dolo itakle ipsigengan ale may sinsin bang nara elsamon na ki author Ma Simusla pa palang ito na dami nga kumara na ki it is indestructible kastan gata wangin mekanikal la yan na shiwash nitok mabatbat kasi ako fele mo wangin le kasalan nitok mabatbat naging akasyak ngayon ng ato kakalimila Luke as investigative work lal el interview iba tam lipa del gasmon nakela nakel Mariel eyewitness nara kadefinusi na ki scenery jingita na kingata gasmon na ki rekmalan chin Longford mga metiki verdict na renter ki court na ki discover lan detectives nga accuracy precision the truth palugal set out lan galusin nga again egilutik at kadin lalalfungin na pa certainty sige Christian faith singa it is a biblical faith nara scenery singa uskat na nigil tudangin senri sema mga sikyaka ngakom alu ki senri musingi simo yakakain musingi 7 days ange 7 pa siya po to aok to malan mo choose pa mga nga te mo choose ngashkit church ngena sige ka din galing dispensation of law ba sikyak mga na dispensation of grace kadashkit church ngena kat pa propel yurik malal Isaiah Jeremiah mamsing ngaya kat pa church fahk ko na panengara eninain wangin katerhak na kunayakin wo kataka luti pa ora romanyak jelisigiel mo imperative lu bange si lipsak uye katpapalangan lipsak uye mga fahk ang lipan lang fashion pangas nan au luosi gastan God elotelos ki fashion na emaus na panangilang efakafin nga kom pinganalen kami tao luki len lasha kaya long lakos naman misenge kat fin then applying siya wo nakat in retrace our steps ora wiktar el ka samam kun ki wisdom katli ta fung lelan maita katlutut ke experience ngakom de compete na sinwet akatita makat foto la ke katita makatorela fall mega takut na ke nakachife na karangin kat meto itkos fashion na ke ni mekos ka pe aketeya masing na siya na investigative work singa scenery singa anan kata na initial report sima kata may the startle mesi sikyak nge biemano siya scenery singan banga geltudang singan isen ringan nara pamda guskat me nagagatin ka nag scenery aklo singa napa metnuhan da fast na mouse ngan ingen a scripture ay kekla they kekla magana ingen ak phone yakle kimale mil fakta sil Moses matamalut tute suffering servant si tamli pa jamang kaya fakishaki el en wagel nel palalay liktika naklin yakil nara that means masikya kiltu dang insian risya el matakima katapa el academy scripture at academy metligi event nga sikya ka nara follogun katlen ki fasyak tolunga ki developing stories nga ki scenery akluwa nga sramsram in a sense la detective siya elusia scenery number 1 nara der sramsram na besi may kalik yang narun metuma fasta mouse ano tena kakumataya da kakumukin na panikin la mesikyak Jerusalem adel ni ganda el der sramsram na nasin
Inse-Luke. Ma fahk mo le Ma Simusla ka. Skinan nga masingen. Fusrfusryak ko siya fahkla. Kusryak lam dal dali. Matlili matlala. Komli si tesloniga. Saptali mi går fosong dolu. Then I kekla na siya. God knows the desire of the heart. Itakyan na siya damlalipan. Ilan da kagisinsyakin. Kat kain mataki. Wal makataskeng eh. Case in point. Siya siya. Kita kakakela. Chuda siya. Wangin naligipit siya. Matamalutot siya sramsram kunja kipelching eh. Ta tokka da del. Sulpa sulala sin aula. Enen. Matsinga lu. Men siya longolakos na phone na pa ke revelation nga. Longolakos shuf longolakos matamalutot katake. Nara the kana sis kadinatala koskosla. They were prevented from recognizing him. Siya ko siya alam daldalingan. Kat si Vena ba ko siya alam daldalingan. Nanakladalan buwangan ke. From the lalafu. Lalfu nangan. God kept them from recognizing Christ at this point. In a spiritual sense, they were walking and talking blind. Matkun te kan pa matkun. Let me call it yang give. Vasingalan ko. May kum da sramsram kengan. Badal sramsram kaya. Matsinil pa klopas. Siya, are you the only visitor in Jerusalem who doesn't know the things that happen there in these days? Kumatayin loss. Kumakay na ba? Ay dahil ba tayo loss? Imagine, siya sin Jesus si Vena, a crucifixion lalaba, sikyak, dahil fasking na, siskyan nga. Jesus makay fun na pa ito mapay si Wasa. Nali a sense of humor si Lanlem ngayon. Fast nga siya, yata ka ito na, may na sramsram kaya. Ano na magsinsya ka nga. Na, tayak, pangan ministry ang tayak. Samanla, Jesus siya mataka Nazareth mea, and mighty prophet siya. Ministry lalalakanin mga, endecrity lala. Fala ni met na wala nga takyakanalek. Fastang wala ka del crucify liye. Namtay nga sum na ki kalyak singi fastang wala na kilang wala ako siyan. Tanlipan nila kalimige. Aliye, sramsram ki gospel nga. Tanlipan ngayon kin lalo siya na ki standard lan military na ki fashion nga. Akalim na siya. Napata ka longon me kosta na siya siya. Pahila kum de larle na afon. Ifo ka patle kum de in lalal fong ima na kewa mang mitpala fahk. How foolish are you? How slow to believe? Di inkan ko na pa elusya kalemi nge mange na kalemi mit. I lost the line na kaya manda kisi may dente ka na sang na victory na in kashalos kema masikyak finan romwen. So, maluto siyang alayok ta ka na siya kadinitala. Then I kekla matalos nikipel fall inkan dakyang na sila. Now, ito ka na si kumamin na to mana critical luong. Kadinito la mafakya ki Jesus Christ ki pepo lang mapay si was. Para ki si Tesalonika limego singe, pasangol tolu singe. Kat nga na sramsram kunna. Kat mayta kay na rama dahil kay na rana ki matasakta dahil te kay nekala makikastan kada. Mayen, kimatawag ke channel siya, pamuhi siya to ka nagkipit siya, samuan mange. Napataka niya akpayakle. Ke Ma Simusla, investigative work lal, Luka, elta ka de samuan mange la, as eyewitness mali.
Nara lalalfui laga ka kom te enen rooted ke personal experience mo kayo na. Enen rooted ke pala. Enen mana kayo wa makat ita maswas pa matagagikaslan God. Man shall not live by bread alone, but by the word that proceed from the mouth of God. Nakatkan lalalfui ke mga mayen na academia, Bible prediction directly, na ba fulfilling in a history. Na udaka meaning lan sramsram lan lema ingin. Il the fact na si John, Peter, James, John, ke Lucia dalla ke melos nga litkos ke finosko. Transfiguration Jessica, udaka Moses, udaka Elijah. Ama telkan liye o yesi matel sumna liye met tel siyang tam. Kaya natin, siya fly aleme lang nimit kos fakate na ma kimakos metlokya ni kina len si mawen natin met el maulyaka. Pangepel fal si maten samana. Narak sinsya katakata says, is your faith simply rooted in some personal experience? Or is your faith actually built on the Word of God and Jesus Christ? Ke reveal ke kasla lang Mayan ikekla kalyak siya, tana wangan kano. Ifo kako syuk matmolan mamatmi siya aligiyakiwe. The scripture were open and fulfilled. Mekalme, ingin ay keklam daldal, na pa tako aketeya ki fostok nge. Na ora milos liyeng edekan lalalfung ike. Mayan, fak letari may sikyak. Na pa fulfillment na taga ke misya molyak lalang Narak hindi taga na siyesla te sramsram sina pileng fong sugubang Molyak silang lem Jesus Christ nge. Orang ako maluin Henry. Tasak ta sapat ang akom sabat len na kewa. Pero fakal tamo lipan na katiyan na nataka nag-Henry. Siya kataluke. Kat sabat ki Monday, Tuesday, Friday ki Henry. 24/7, 365. Napanay nga ra, kipel si ma, nga kina syud pa nakali mi masingi. Kilta lapkran in syud si district si dal fash na wea, chisalra anailan fale na. Usi na sikum ka din nan kala, masi matel tena ikekta na silo siya, faikek lagi pel fal na silos. Nara, nga kung finash ki kalensa po, tena ikek mo na si kom, ina na nga kung minsum kusin siya, Brian sin katla, ifo ka kauli, katinli mafal katinliya. Tilal pa kaliyatun daldala. Katpa pa kaliye, ilpa na pa ikesla. Nagelikesla del kain ingin na akulin. La chisa sipena, patamla lipan shaman mo. Evangelik bread. Katitapa ki Last Supper siya, el patati kaskintel, eloyepe, olnien metamalit dute. Amazement matakaki, katitaki Jesus Christ nga Taka na siya kadinitala. Pakanten mo siya ngan kantawi supon faksilal tamalipan yung naksyafi. Mwete pa uti-utiakin galing Katasin matnget, yes nga lal ko siya liya longol. Missionaries patakang Katapela dalaw si Puxilan Mormons kaya kumariti masing na you will see your heart burns and then you'll know it's the truth. Kung di kan kapsya Ma Simusla ki prophet model claim isaya ng mamapay. Kaslan ka ito anak akademiya ng simne ke language stolu continental tolu for 1,500 years. Shaman masya fun. Katikan kapsya Jesus Christ nagka Joseph Smith.
Allah, Buddha, kaana siya makatangon mo katalo na siya. Jesus Christ mo kay fan na mi siya, maulya. Napangan si Pesi Mara, kipel si ma, idalsak na fast na imaw siya, kumit lalila feel siya anansak na me, so naikekla. Nakipel si madaliekla. El si madal sramsram singa, may kansilik pray, resurrected Lord, show na siya eltal glory, na ingena, pa sikyak ngan. Dahil silaklak na tuyak, flok na Jerusalem, konayak met na malutut singaw siye, wikata pa met siya. Dahil siya na fast, mailit kar flok, na genel talaga wimiyan. Nara, met luwa, akkalemi na silos masikyak inkanek, kilda lakilanakla, lem el kanselik preta. Napange Ma Simusla mini tamlilipan il tayak kalemi na sish ki oye makataskem singenge. Ingena ikekla madaldal siya kauli si pela. Pinas mga kumte na li ingena nga mo katini na kan sumiring kat pray na sila ni Kesla. Anak kaulin ganik lakum nga kami ni finances lakum. La me evoli ki makataskem singenge. Anak kauli nga kami li nutritional eltal sa lafakengena. Anak kauli ka din ito la me kalmeyen readings ki shalas nge. Kadindila ka din na magnesium ko, potassium ko, iron ko, mema ki shalas. Anak kita klesa nge platelets la sa fakakan mange. Yung ata ka usuman malan kata nge. Ngala na ki focus ki health. When ngay fact na pala, no health, matagantan siya sramsram. Napana ngalak karangan momong siya nga. Man pelsin ay tekla momong siya nga likiya, wangan makan siya pero, wangan la feelings la, wangan la makan na ra. Ate pekan we fahk. Na fingat na folok na rin siya siya na, katyang altari, taling din kat nga pakafok wali na yan may siya yang ngaul. Sam yang ngaul, fasingal fakla, lusen mo lak kumbayait ngaul. Nakalme patafo patol ngol mekos. Sisel mo fela, yatol ngol tolo. Makonvensyon yang ngaul, katindak risk. Katindak risk. Kalme pa nga ko may kesyo. Ang ako min for laingin na, elaman kan la, makuluk na kayo matara. Afintikin tres kalel, kalan sa farane mo siyenge, el for laligi mapaysiwasa, el tikan naknas na sik. Man nga for la kasko kingan matal si pangan, man, masih fun na el tikan naknas na sik kumke, nga kuminwi oya si masikyak na siyenge, minsya mauliak, pakat kasko ki ngan madal. Pangan masifan na makuluk sila kan naknas si kumke. Nakelikas ta matakum siya nga engan diaklat Jesus Christ pa buwan kulo si fan na natal. Tukunan tolu ma elpak pagyel maulya. Rom singal fa siya faklang ako may we esmo. Nalakom forkin lakom metawile. Lakom forkin lakom church le. Lakom forkin lakom baptize lagi kof. Kasang siya tafo singaw nagalulan mormensa. Kakumsom na ron prize. Confess ke putsi. Ke makulikluman. Tuyak ke pala ni tawi. Masing alotela. Ke lututla ka yural tamal lipan. Al falokon yala ni ki conversation na sila Jesus. Nikotimas nga. Nga kum in isustengan na pay. Nakataka anak ke Paul Vacrom singa lofas sema nga kuminto ka na may kisemol matal si dahil fancy worship kom ako lang singkata nga kan mo akilanak kimalutut sema kalia kinasik ni ikekla na si kipelfal nga we fahk kemusingi kaplasyo pamalipan belang flow na siya
Kulo na malap tik interest kalin na pel na kayo. Matlas ko sa ako long aketeya al tik interest kalin nga Tik interest kal pa nga lalal fungin na pa nga lalal fungin kaya mga fahk ngela tagarun katin. Kat mat kalain saplan kat. Nga tu ka kaya faction. Evin kum long loy di sila tik interest kalin nga na nga wangin kind di siya nga long. Kalam wanang lalle orik makin force ngayon na aketeya na pa masih kataskan. Nga fahk ngayon tipakat araw. Masih nga pa usye maulas. Masih nga pa usye kalam na kaya maulas fin fellowship. Omne ngali siya practice ngam tali finan ko try ke papaling. Ay ko papalcingan ke studio. Ay ko papalcingan. May metanan ko may papalcingan ne anen cingan mo. Papala uta ka katin me pakita kising. Wit na phone singa kita kising luto mo dito li fasingalon ko singa likor. Initi ko. Inkai ko. Inaksuwasikat. En liti aketeya masuwas. Nasiyas mo ito kat. Inliti mo ito, inkai mo ito, inaksuwasi mo ito, inaketeya masuwas na sin mo ito. Kat. Aklami ka fasingalit ko kan mo me, takat na kayo, matlalalfun, matlan kat. Insuwasan. Insuwasan. Ako la fall. Nakarit mawuna kayo. Insuwasan. Matlan ka insuwasan. Having a tita, she was na pay. Parang a fact na. Orator sila mit. El pastala. Kailangan tingin kami maampam tagadeya siya ulago. El supoya siya ulala si Vena, supoya ben. Ngalen siya uke. Usasko mal usye, salalangan tay pitsela kaya tolu masumla pa. Manifesting, apalaki. Financially, physically. Maya, makikastan ka. Pange value, pange life-giving guidance ke kastan God. Life-giving. Instructions. Na yung tolla bellum na gemasyaya. Siya tutigin. Papinangan mo kumasang kiti. Talik na tum. Malan fell. Siya ka ditala sa kawal. Naro, sense of urgency and share mapayalan ka ata. Pakusangan ministry lowos. Tagakya. Elrela tarik altar calling. Elrela inviting man na kayo kan nas na kaya shayin blaspheming. In other words, kung din nalalal po niya kwaklan God, may complete through Jesus Christ. Siya fash we matlungan. Cleopas matsashayangan ni Emmaus. Resurrected Jesus Christ. Kaslan God, the koryon me, papwit of life. Pagkapasin may naradinaksikya. Don't free. Satan na maging situation mo ngayon tulogon ko kung taka na kiyamang. Come as you are. Just come as you are. Come boldly to the throne of grace. Lang ka lang paklan yok lang gat pagkalash kami siya ngayon. Paul il siya na telling me, today is the day of salvation. Taka na kaya. Taka na kaya masya ngayon. Mitigipatla. Ako lang nagkatakalan ngayon. Ni metpatla. With that, nga true kaksingin God. Kadata ka nagad na maya. Men, gat matay ke pelal susaya. Taka ni ke pelal Luke. Nakadesi ba flok ni ke pelal Nehemiah. Look at where this word. Kung ni,
Kata okay na fast naman. We need to stay in here. Inoy lang silang kat kata flock we ko met ko siya. Dito. Na wana nga kalimige malitiyak nga tingata we look to chair. Pasta kali ko siya kalitiya mo. Evin kong support met lom som mata auluwe din som lom siyan riyan and siya mo preach wengan broy. Broy ta insiya na kayo wa iniket la na ke makumelitiyan. Kat sramsram ke church ingen practice la siya men li arf met tatte ben siya. Ang malitiyak nga fa mo som aulu tay meta mta broy ni mo itam tak fashion am som position yourself at the entrance. Welcome them. Kat na patin utya ka kat takam ta shartul. Tena welcome me may ta nagya mawala na siya. 100 mangon ma. Namni ngali ta when katsumniki love of God. If when katina really kasnan God. Katina we don't know the message. We don't live the message. And we are not the message. But talal nila kayo wa. Akala mi kita singa mo tamatlan ka din si was na ako la fall na kayo mawuna kayo katin na nito message teta mo kayo na ina ka din mawulkan and we need to be the message gospel bearer one upon na kayo fellow lotion. Na basta algus ngan me tal rotati. Pasta siya second pasta el taga next Sunday na mirror ripin na unifying na ke in fact masifan na ma what's happening around La Mirada. La Mirada she's in Los Angeles, California. Am tawo yalu ma. The rotati in arpelos dan so me soka textual observation chipang likin na konsom. Sakapot, sakura, party, orang mga na phone na ningay. Taga shaman. Di ma kipayapal. Om shaman ma siyay. Nashkili o yesingan. Nake ma sikyak ingina finan ko siya. When ti ma kawul siya pakat sangkite metla siya. Masakawul siya. Nangata siya kakpe. Efo kapella ni Dawiyo. Announcement niyo rekni lesliki sermon ko aketeya siya. Kumeloy nag-announcement nga na mapen na tinan ng sermon niya. Na kanmi ang bagat tinam takya malan ka ito. Nara, ilos na. Los na. When lost pakadam takya. Live practice last nga. We should have bring announcement, relasang, kaksakin kan, God, worship, nga tayo nagat, usya messenger siya nga, el sramsram kun, kastan God. Proy la fashion machingan som, tuwe kam to na, fak kulo, sipa floko, masin mo itin usuma pa me, bread of life siya nga. Gospel. Liki na mat nganin fusrfusryak ko announcement ngan usom. Kasnan got by that's the bottom line. Kadina gan proud is kasnan got. Exalt kasnan got. When kasnan got magana ba kan ikilkat lang na mo mapatpat sing. Usi life instruction sing. Kadina no. Namanas ne baba. Mukul force matan force. Finan ko siya. Finastilik shrik. Yung kaya kokolom, klik, usiye kastan ka. Sama siya nga fahk. So kas tonngol siya fan na, tonngol siya na fon kaya pepal na. Really, kasi siya so kas. Len na kayo. Bro, we, kastan ka. Tolla phone siya, tolla internet siya. Men pangan mas masyeta nilda ka. Nakfos siya kat siya. Ingin ang aliyata na lapakantan tikfos na ito. So, kelpo siya.
Ashel yagatli. Makirat sumniki ako ka. With that said, matigin ito ko, kataklin matlashne na proil kaliye pel. Matigin, nanus kumindre na aklin matlashne, fahk lama in fact akalemye kanpe. Kaya, address the loss. tigin kumin mui tamtal chinge. Tignis, Carly. Kaya, kulomalap. Carly from Maui, malal fungi. Paya. Pangay siwet mataoyak finan Maui. Okay. Aw. Kaya kulomalap ke simsiluman. Kuya strong, lumalap. Tamtal si wiyash ng pangan pangan taxis. Texas. Aw. Ne marshala kung kulomalap kartluman. Kuna. Nepeli sila kawak na siya flashin onti sila. Ne yun. Pain kom nepeli siya kulomalap kartluman. Artluman le yok siya na. We pa na may tlash proikesh kusalan ministry kulomalap. Nelus langan. Taxi le alta okay kulomalap. Na tamtal well tol biya pang Paya. From Texas. Wow, banga baka. Kulomalap. Kuya strong bangan. Kaya kulomalap. Ang atasungol kaya siya alwe tala siya. What Shova means, I am. Kulomalap pangan. Tayo na nelus. Tuon ne marstila kulomalap kartluman. Kat kulomalap kartlan. Nagawa ke pelchingan. Nelus kung kulomalap as always interaction no manalye yo. Na kung mo tamtal roast David pangan babangan. Dili kuya. Kaya kulomalap Ken Washington kulon ne roast. Pabalempot kulomalap. Nelus kulomalap ale kulomalap ke fakluman. Tiginis Maui Tarlena. Nekadi Kiyoshi kulomalap. Kulomalap. Pete Aussie Thompson kulomalap. Karslan mat nagaywa kulomalap. Tamdal full line. Lanay. Nelus. Wait, tamalay buya. Amen. Merry Christmas asimtay. Kulomalap tamalay from Guam. Afade. Afade to the Malik. Long last na kayo na finan Guam. So, Commerce Virginia. Kulomalap tamalay. Virginia, okay. Tamdal suwe tarilena long last pa na siya Steve Cahill. Elim tawiya ila basket mid. Power forward siya ba Steve Cahill? Hey, kulomalap. Love a service on the military ad. Tamlay Upert tarilena gasluman. Tamdal wiyasan. Neru Charlie. Kulomalap. Asher Rafael Charlie finan Columbus, Georgia. Tarilena long last na ngayon pe. Siyepe pa ko 995. Kulomalap. Auburn, Washington. Okay, Auburn, Washington. Kulomalap. Kulomalap ka Arslan mendengan tamtal si West pangan. Circle line. Na tamtal. Nesi pangan. First cousin lang na pangan. PNI punpe kasilel nangan nakartina. Pangan. Lanay strong pangan Wow. Ali el pitche ono bulu lately. Kulo tikin polling kartluman. Na Kenya. Kunyan nga li storyas ko ka. Trust ko Na Lesbeth Mishima. Kulo ke kartluman tamtay. Kulo tamtay kartluman. Na kat kulo malap na sinmat na kayo. Wana nga kalamya. Tikin finash ma si malang malgan na. Pangan una. Ako na nga. Awigum na yung kaksigin. First minute. Ilang silang God. Katatagal na kaya maliti siltungan. Nema yung saptal course. Nga recommend mo. First sinagakal course. Some riti. Usipe saptamit nga. Buk na wuwo siya pang.
Alda kam tak silbe flogonak temple. Kata liela lanya ke los tupen na ke. Pangan marit na lituan katin liela. Kaslan kat pe na pa usmit niya. Nakat taka sui malap kaslan mit na nas mit kum som wikat proy. Wikat ntan jing proy le nakat fa fashalik. Tukun proy jing at lash nge tigin na usis ko na. Pel na uns one two ya. But God bless you guys. Narakat proy la ke pel jing nge. Papa katalle sui kakshakin gum ke man na kayo. Which is seeing a claims of your glory. Metlu nga li fullness la wana academia pege me kasmo lomwela sie bel do kadali wela Jesus Christ. Netok mapat. Ra fashion class ra kadalle sui ka chicken kom ke kasmo lom masit badagain aketeya sinsie. Sipa aksiwasikat akes makinyekat la masi makat ndasano wena kasmo lumakalemi utak yaklan church. Lan metlal funa kayo. Fashion class in pangan masi makat ndasano tapani molas. Nak menas papa wikat kay si aketeya akes makinyekat. Langkalang lom bakulan yok lom siye sin siye lan ngan madalin wikat fashion inoy lang si lom kadin fulok sipen na long kasmo lom. At boy kaksin kum ke mana kayo. Kenen Jesus semit lang Allah kat boy. Amen. Amen. Yes. Again. God,